Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye impamvu M23 ititabira ibiganiro by'i Rwanda muri Angola. Ibi biganiro bya Rwanda ni ibihugu bisinya. U Rwanda na Kongo n'umuhuza. Umunyamakuru Nkundineza Jean Paul we yahanishijwe igifungo cy'imyaka 2. Mu karere ka Musanze hari abagera ku bihumbi 5 bigabije imirima y'abaturage ngo bari gushakamo zahabu. President Tshisekedi arwariye mu Bubiligi. Mu gihugu cy'u Burundi urwego rw'iperereza rurashinjwa gushimutira umugenzi ku kibuga cy'indege. Umwami wa Maroc yahaye imbabazi abasaga 2400 barimo n'abanyamakuru bakunda kumwibasira. Korea ya ruguru yo yiteguye kongera kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iby'intwaro kirimbuzi Trump natsinda amatora. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Karinijabo ya none ku itariki ya mbere z'ukwa 8 kwa 2024. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuziyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na humidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana, tugane tugufashe. Turwanya humidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Sibyo gusa, dukorana interior design mu nyubako yawe, tukayiryoshya ku buryo bukunyuze. Niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastral, tugane tubigufashemo. Wizuyaza dusangaho dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Kore Berge muri Norsken ku muhanda KN1. Wanaduhamagara kandi kuri 07 88 44 70 Skyline Consultants Engineering Limited. Kubaka ibiramba niyo ntego yacu. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye kuri Minisitiri Nduhungirehe wasobanuye impamvu M23 ititabira ibiganiro by'i Rwanda muri Angola. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko umutwe twaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utitabira ibiganiro by'i Rwanda kubera ko ari iby'ibihugu gusa. Nduhungirehe yavuze ko M23 n'indi mitwe twaje intwaro y'abanyekongo irebwa n'ibiganiro bya Nairobi bihuza leta ya Kongo n'impande zose zifite aho zihurira n'intambara zimaze imyaka myinshi zibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibiganiro bya Rwanda byatangiye mu 2022 ubwo umwuka mubi watutumbaga mu mubano w'u Rwanda na Kongo. Mu ntangiriro z'uwo mwaka nibwo Kongo yashinje u Rwanda gufasha M23 narwo ruyishinja gushyigikira FDLR, ni ibirego ibihugu byombi bihakana. Minisitiri Nduhungirehe aharasobanura impamvu u Rwanda ruri mu biganiro by'i Rwanda n'impamvu bitarebwa na M23. Ibi biganiro bya Rwanda ni ibihugu bisinya. U Rwanda na Kongo n'umuhuza. Hanyuma bukavuga ko hagomba kuba guhagarika imirwano, ceasefire hagati y'abarwana, guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamuranye zirwana. Hanyuma rero buri gihugu muri ibihugu bitatu bigakora iyo bwabaga kugira ngo kuguhagarika imirwano gushyirwe mu bikorwa. Ariyo mpamvu navuze ko hari n'iriya rwego ya mekanizme igomba kuzajya kugira ngo igenzure ko bishyirwa mu bikorwa. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola bemeranyije gusenya umutwe wa FDLR. Guverinoma y'u Rwanda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola zemeranyije ku mugambi wo gusenya umutwe twaje intwaro wa FDLR ufite ibirindiro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iki cyemezo cyafatiwe mu biganiro byahurije u Rwanda muri Angola, amatsinda ahagarariye guverinoma z'ibihugu byose uko ari bitatu tariki ya 30 z'ukwezi gushize kwa 7.
Mu biganiro biheruka byabaye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu, intumwa za guverinoma ya Kongo zari ziyobowe na Christophe Lutundura wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga zatanze isezerano ko mu kwa kane zizagaragaza uko zizasenya FDLR. Izi ntumwa zabivuze mu gihe raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko FDLR ikorana n'ingabo za Kongo mu ntambara zihanganyemo na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe intumwa za guverinoma y'u Rwanda zari ziyobowe na Dr Vincent Biruta wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, nazo zemeje ko zizasesengura zikanasuzuma uko guverinoma ya Kongo izasenya FDLR mu rwego rwo kurinda umutekano w'u Rwanda. Intumwa z'ibihugu byombi ziherutse kwitabira ibiganiro ku mutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo zemeranya ko imirwano hagati y'impande zihanganye igomba guhagarara guhera ku itariki ya 4 z'uku kwa munani. Nkuko byemeranyijweho kandi abo mu rwego rw'ubutasi ruhuriweho n'ibi bihugu bitatu bazagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro nkuko bishimangirwa n'ibiro bya Perezida wa Angola na za Minisiteri z'ububanyi n'amahanga z'ibihugu byose. Ku itariki ya 7 z'uku kwezi abo mu nzego z'ubutasi zo muri ibi bihugu bitatu ndetse n'izindi zirebwa n'iyi myanzuro bazahurira i Rwanda basuzuma icyifuzo cy'umuhuza cyo guhuza imbaraga mu gusenya FDLR. Abo mu rwego rw'ubutasi bahawe itariki ya 15 z'uku kwa munani nk'igihe ntarengwa cyo kuba bagije ku baminisitiri raporo kuri iki cyifuzo mbere yuko bongera guhura muri uku kwezi. Naho umuryango w'abibumbye urashima agahenge kemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda. Umuryango w'abibumbye wishimiye itangazo rya Angola ryo kuwa kabiri ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeye agahenge kagomba gukurikizwa kuva ku itariki ya 4 z'uku kwa munani. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Stefan Dujarric mu kiganiro n'abanyamakuru New York yagize ati uburyo bwihariye bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano buzashimangirwa kubera ko iyo ntego ariyo nziza kandi ubutumwa bwacu bwo kubungabunga amahoro bwagaragaje ko bwiteguye gushyigikira ubu buryo dukurikije inshingano z'umuryango w'abibumbye. Iri tangazo ryo guhagarika imirwano ryatangajwe kuwa kabiri mu nama ya kabiri y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bahujwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço. Guhagarika imirwano biratangira gukurikizwa mu gicuku cyo ku itariki ya 4 z'uku kwa munani nyuma y'agahenge k'ubutabazi kubahirijwe igice gusa. Tukiri ku makuru arebana n'ububanyi n'amahanga kandi Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanyomoje MONUSCO. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyomoje ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwatangaje ko iki gihugu n'u Rwanda byasinyanye amasezerano yerekeye guhagarika imirwano. MONUSCO yabitangaje nyuma y'inama ba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo kuwa kabiri w'iki cyumweru bahuriyemo i Rwanda ku buhuza bwa Angola. Ni inama yari igamije gusesengura ikibazo cy'umutekano mucyo mu burasirazuba bwa Kongo aho ingabo z'iki gihugu zimaze imyaka 2 n'amezi 7 zihanganye n'inyeshyamba za M23. Nyuma y'inama ya Rwanda, Minisiteri z'ububanyi n'amahanga zirimo y'u Rwanda n'iya Kongo na Angola zatangajwe inama yanzuye ihagarikwa ry'imirwano uhereye ku itariki ya 4 z'uku kwa munani. MONUSCO iri mu bagendeye kuri ubu butumwa mbere yo gusohora itangazo ivuga ko yishimiye itangazo ryasohowe na Presidence ya Angola ryerekeye guhagarika imirwano hagati y'u Rwanda na Kongo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X asubiza MONUSCO yayibwiye ko ibyo yatangaje bihabanye n'ibyatangajwe na Presidence ya Angola. Ati ndagira ngo nsabe MONUSCO n'umuyobozi wayo w'agateganyo Bruno Le Marquis buri gihe kujya basoma neza inyandiko mvugo z'inama ku rwego rwa ba minisitiri mbere yo kuzishimira. Nk'ubu Presidence ya Angola ntiyigeze itangaza guhagarika imirwano hagati y'u Rwanda na Kongo. Nduhungirehe yasobanuye ko Presidence ya Angola yatangaje ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bumvikanye ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo, agahenge kakazatangira kubahirizwa saa 6 z'ijoro zo ku itariki ya 4 z'uku kwezi. Minisitiri Nduhungirehe yasabye MONUSCO n'indi miryango mpuzamahanga kujya bitondera amagambo bakoresha nk'umuti watuma ikibazo cy'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo gikemuka. Mu yandi makuru, umunyamakuru Jean Paul Nkundineza yahanishijwe igifungo cy'imyaka 2. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije umunyamakuru Jean Paul Nkundineza icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha rumuhanaguraho icyaha cyo guhotera umutangamakuru, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubujurire bw'ubushinjacyaha n'ubw'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza bwaburanishijwe tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7. Ubushinjacyaha bugaragaza ko butanyuzwe n'imikirize y'urubanza kuko urukiko rw'ibanze rwatanze igihano gito nyamara Nkundineza atarigeze yemera icyaha. Ubushinjacyaha bwasabaga ko Nkundineza yahamywa ibyaha byose ariko we ajurira agaragaza ko akwiye kuba umwere kuko ibyaha yarezwe ko byakorewe mu nkuru yatangaje ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye ntawe yigeze ahohotera umutangabuhamya cyangwa ngo atangaze ibihuha. Kuri uyu wa gatatu rero urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangaje ko nyuma yo gusuzuma ubujurire bw'impande zombi rwasanze harimo bimwe bifite ishingiro. Rwasanze icyaha cyo guhotera utanze amakuru kidahama Nkundineza Jean Paul kuko nta kigaragaza ko Mutesi Jolly yari umutangamakuru mu rubanza rwa Prince Kid. Gusa ku rundi ruhande urukiko rwasanze amagambo Jean Paul Nkundineza yatangaje mu bihe bitandukanye yita Mutesi Jolly mafia n'izindi nyito zimusebya, avuga ko ari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abatangabuhamya gushinja Prince Kid nyamara nta bimenyetso bifitiye bigize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Urukiko rwatangaje ko kuba yahamwe n'icyaha kimwe muri bibiri yaregwaga bituma yoroherezwa igihano. Rwategetse ko hanishwa igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda agasonerwa amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe. Kwezi kwa 4 kwa 2024 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije umunyamakuru Nkundineza ibyaha byo gutukana mu ruhame no guhotera uwatanze amakuru, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu makuru arebana n'imanza kandi Twagirayezu wari waragizwe umwere ku byaha bya jenoside
yakatiwe gufungwa imyaka 20 mu bujurire. Urukiko rw'ubujurire Kigali mu Rwanda rwatangaje ko Wenceslas Twagirayezu hamwe n'ibyaha bya jenoside rumukatira gufungwa imyaka 20. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka Twagirayezu w'imyaka 56 yari yagizwe umwere ku byaha yaregwaga. Mu mwanzuro w'urubanza rwamaze imyaka rucibwa n'urukiko rukuru. Mu 2018 Twagirayezu yoherejwe na Denmark aho yafatiwe ngo akurikiranwe n'inkiko z'u Rwanda ku byaha yashinjwaga by'uruhare mu kwica abatutsi muri jenoside mu 1994 ahantu harindwi hatandukanye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Muri ho harimo ahahoze kaminuza ya Mudende kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana ahitwaga Komine Rouge ndetse n'ahandi. Twagirayezu wari umwarimu mu gihe cya jenoside yaburanye hakana ibyaha bya jenoside bavugaga ko yakoreye ku Gisenyi wakavuga ko atari mu Rwanda ahubwo yari mu cyahoze ari Zaire igihe jenoside yabaga. Ubwo rwamugiraga umwere mu kwezi kwa mbere urukiko rukuru rwari rwavuze ko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bwagaragaje bivuguruza ibyo Twagirayezu yatanze yemeza ko mu ntangiriro za jenoside atari mu Rwanda. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu isesengura ry'imvugo z'abatangabuhamya bashinja Twagirayezu nikosa mu kwemeza ko ubushinjacyaha butashoboye kwemeza ko Twagirayezu yari mu Rwanda mu gihe cya jenoside. Uru rukiko ruvuga ko ibihamya bigaragaza ko Twagirayezu asaba ubuhungiro muri Denmark yabwiye inzego zaho ko yari mu Rwanda mu gihe cya jenoside bityo ko ubatavuga ko yari muri Zaire. Urukiko kandi rwavuze ko kujya hanze y'igihugu bigaragazwa n'impapuro zemewe zitangwa n'ubutegetsi nk'igihamya ntakuka ko umuntu yasohotse mu gihugu kandi ko izo mpapuro ntazagaragaza. Umucamanza yatangaje ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro maze avuga ko Twagirayezu hamwe n'ibyaha bya jenoside nk'icyaha kibasiye inyoko muntu amukatira gufunga imyaka 20. Nyuma y'umwanzuro Maître Felicien Gashema umwe mu bunganira Twagirayezu yabwiye abanyamakuru ati ibi birenze imyumvire yacu ubu ntacyo twatangaza. Abashinzwe kubahiriza amategeko bahise batangira ibikorwa byo gusubiza Twagirayezu muri gereza nyuma y'amezi 7 adafunze kuva mu kwezi kwa mbere yagirwa umwere. Twagirayezu ntiyigeze agira icyo avuga ku mwanzuro wamufatiwe gusa yagaragaje gutungurwa n'akababaro mu maso mu gihe mu gitondo yinjiye mu rukiko afite imbaraga kandi aseka ubwo yaramukanyaga nabo mu muryango we barimo na nyina umubyara. Mu manza z'inshinjabyaha urukiko rw'ubujurire nirwo rwa nyuma ruca imanza gusa uwakatiwe kuri uru rwego ashobora kuregera akarengane ku rwego rw'umuvunyi. Mu makuru avugwa mu turere mu karere ka Rusizi umuceri wabuze abaguzi. Abahinzi b'umuceri wo mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi baravuga ko batewe impungenge no kuba umuceri bejeje ukirunze ku mbuga no muri hangari kuko ushobora kuhangirikira mu gihe abaguye imvura y'impangukana. Aba bahinzi bavuga ko kuba uyu muceri urenga toni 4,000 ukirunze ku mbuga banikaho biterwa nuko inganda bafitanye amasezerano zitari kuwugura. Icyakora ngo hari toni zirenga 400 batarabonera isoko. Muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi basaruye toni zirenga 7,000 ariko muri iki gihe cy'amezi 2 ashize batangiye gusarura bamaze kugurishaho toni 2,000. Ibyishimo Emmanuel ufite tone enye n'ibiro 900 ataragurisha yabwiye ikinyamakuru Igihe ko nk'abahinzi batewe impungenge no kuba umuceri basaruye ikirunze kuri hangari no ku mbuga banikaho kuko ngo ushobora kuhangirikira. Mu mpamvu zituma inganda zitagura uyu muceri harimo ivuga ko utumye neza babihuza no kuba umuceri wo mu bihe bishize waraguzwe kandi byari mu gihe cy'imvura bikabagora kumva ukuntu uwo bafite kuri ubu bashobora kuwanika kandi ari mu mpeshyi ntiwume. Aba bahinzi bakeka ko kuvuga ko uyu muceri utumye neza ari amananiza bashyirwaho n'inganda zitunganya umuceri cyangwa kikaba ari ikibazo cy'ubuziranenge buke bw'ibyuma bawupimisha. Umuyobozi w'ihuriro ry'inganda zitunganye zikanacuruza umuceri mu kibaya cya Bugarama ntabwo araboneka ngo agire icyo aganiriza ikinyamakuru Igihe ku mpamvu zituma inganda zitunganya umuceri zitari kuwugura kandi zaragiranye amasezerano n'abahinzi avuga ko zizajya zibagurira umusaruro. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Alfred Habimana yavuze ko ikibazo cy'umusaruro wabaye mwinshi ukaba utari kugurwa kitari mu Bugarama honyine. Icyakora ngo inzego zibishinzwe ziri kubiganiraho kugira ngo haboneke igisubizo. Vice Mayor Habimana yasabye aba bahinzi ko bakwiye gushaka amahema bakaba batwikiriye umuceri uri ku mbuga mu gihe imvura yabiguye kugira ngo utangirika. Ubuso buhingwaho umuceri mu kibaya cya Bugarama bugeze kuri hegitari 1,401. Icyakora hari gahunda yo kongera gutunganya igishanga cyasigaye kidatunganyijwe ku buryo ubuso buziyongeraho hegitari 50. Ku gihembwe kimwe cy'ihinga iki gishanga gisarurwamo toni zirenga 7,000 z'umuceri. Mu karere ka Musanze umukuru w'umudugudu n'umuyobozi w'umutekano bibye amafaranga miliyoni 60 y'abaturage batorokera muri Uganda. Abanyamuryango babarirwa muri 500 bibumbiye mu itsinda ryitwa Twivane mu bukene rikorera mu murenge wa Busogo muri Musanze bararira yo kwarika nyuma yo gukusanya abarirwa muri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda yari kubafasha gutanga mutuelle de santé bikarangira buri wirengero. Aba baturage bafite iki kibazo nabo mu kagari ka Kavumu muri Busogo baganiriye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bashyira mu majwi abari abayobozi babo barimo umukuru w'umudugudu wa Mutaboneka n'ushinzwe umutekano babashinja kuba aribo banyerije ariya mafaranga mbere yo gutorokera muri Uganda. Mu mwaka ushize wa 2023 nibwo abayobozi bombi barigishije ayo mafaranga nk'uko abaturage babivuga. Umuturage umwe avuga ko amafaranga ye yibwe ari miliyoni 1 amafaranga avuga ko yari yitezeho kumufasha gutanga ubwisungane mu kwivuza ndetse no kwiteza imbere. Ni umuhigo cyakora avuga ko we na bagenzi be batagihiguye bitewe n'abari abayobozi babo bababereye babihema. Aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano kubafasha mu rwego rwo gukemura iki kibazo nyuma yo kuzitabaza bikarangira zibigaramye.
hari umuturage wagize ati baratwigaramye kuko twagiye ku murenge gitifu umurenge bizamo ariko nibagira icyo badufasha yabijemo inshuro nyinshi duhitamo kujya ku karere vice mayor ushinzwe ubukungu twizeza kubikemura mu byumweru 2 ariko nawe ntacyo yadufashije. Aba baturage kandi bavuga ko banagejeje ikibazo cyabo ku buyobozi bw'intara y'Amajyaruguru nabyo ntibigira icyo bitanga. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rurashaka kugira icyo rutangaza kuri iki kibazo cy'aba baturage. Tukiri aha mu karere ka Musanze hari abagera ku 5,000 bigabije imirimo y'abaturage ngo barashakamo zahabu. Mu nkengero z'igishanga gihuza imirenge ya Muhoza na Gacaca mu karere ka Musanze hari abaturage bagera ku 5,000 bigabije imirimo y'abagenzi babo barayicukura ngo barashakamo amabuye y'agaciro ya zahabu. Abafite imirimo aha hantu ntibahwemye kugaragariza ubuyobozi bw'akarere ka Musanze by'iki kibazo ngo kuko kuri ubu bamaze igihe bangirizwa ku manywa y'ihangu. Bavuga ko nta jambo bakigira ku mirima yabo cyane ko haba urugomo rukomeye kuko uhahingutse bamukubita by'intangarugero. Byabaye agahebuzo ubw'abagera ku 5,000 mu gitondo cyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 7 gushize birayi mu mirima y'abaturage. So kuyiterera hejuru karahava ngo barashaka zahabu babwiye ko iri mu nda y'isi aho nyine. Uwanyirigira Clarisse umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko ibikorwa n'abo bantu babizi. Gusa avuga ko bavuganye na Rwanda Mining Board kugira ngo bagenzure aho hantu niba koko hari amabuye y'agaciro kugira ngo hahabwe umushoramari akorera ubucukuzi bwemewe n'amategeko. Ati ku bufatanye n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano abo bantu twabagiriye inama yo kudakora ubucukuzi ndetse n'ababukoze barafatwa bagahano. Avuga ko Rwanda Mining Board yohereje abatekinisiye gupima aho hantu ariko bakaba batarabaha raporo ngo bamenye icyo gukora. Kubw'uyu muyobozi abaturage batwawe imirima yabo nabo bigize ibihazi ngo bakwiye guhora bari maso bakajya batangira amakuru ku gihe. Nubwo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ibi abafite imirima yigaruriwe nabo banyarugomo bavuga ko nta muyobozi wakandagiza ikirenge kubera gutinya gukubitwa. Aba baturage bavuga ko hari abakomeye bafite akaboko muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuko ngo n'inzego zitandukanye zivuga kuri iki kibazo zikoresha imvugo yo kutiteranya. Mu karere ka Gakenkeho abantu 80 batawe muri yombi bari gusengera mu Kibuti. Abantu 80 bo mu karere ka Gakenke mu murenge wa Gakenke batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bari gusengera hatemewe mu nzu zororerwamo inkoko izizwi nk'ibibuti. Abatawe muri yombi bafashwe bari gusengera mu Kibuti cy'inkoko binyuranyije n'amabwiriza agenga imisengere n'insengero. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Vestine Mukandayisenga yemeje aya makuru avuga ko bo bafashwe bagiye kwigishwa nyuma bagasubira mu miryango yabo. Amabwiriza ya RGB ateganya ko kugira ngo urusengero rwemerwe rugomba kuba rufite icyangombwa cya RGB, rufite icyemezo cy'imikoranire n'akarere rukoreramo mu gihe rufunguye irindi shami ahandi hantu hatandukanye naho rwasabiye icyangombwa cyo gukora bwa mbere kandi rwujuje ibyangombwa biteganywa n'amategeko agenga imiturire mu cyaro. Urusengero kandi rugomba kuba rufite ubwiherero bwujuje ibisabwa, rwujuje ibyangombwa bisabwa inyubako ihuriramo abantu benshi aho ruherereye, rufite imbuga itoshye kandi ihagije, rutarangurura urusaku rukabangamira abaturanyi, rufite uburyo bwo kubungabunga isuku no gufata amazi y'imvura. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Perezida Tshisekedi arwariye mu Bubiligi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi byemejwe ko ari i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi aho ari kwitabwaho n'abaganga kubera ibibazo by'uburwayi bumumereye nabi. Nibyemejwe na Presidansi ya Kongo mu itangazo yashyize hanze aho yavuze ko Tshisekedi yagiye mu Bubiligi gukurikiranwa n'abaganga ngo bamuvure ingasire z'urutirigongo. Tshisekedi yarategerejwe ikisangane mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abanyekongo nk'uko ubutegetsi bwe bubyita. Presidansi ya Kongo ivuga ko umukuru w'igihugu yabanje kwitabwaho n'itsinda ry'abaganga be mu bitaro bya gisirikare bya Kanshashi. Tshisekedi uvuga ko amaranye igihe ububabare bw'umubiri mu kwezi kwa 3 kwa 2022 nibwo yatangiye kugana ibitaro byo mu Bubiligi kugira ngo avurwe. Icyo gihe yabwiye abakozi ba ambasade ya Kongo mu Bubiligi ko yemeye kubagwa kuko yarafite ububabare bukabije. Presidansi ya Kongo yavuze ko umuhango Tshisekedi yagombaga kwitabira azawuhagararirwamo na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Kinshasa baravuga ko Tshisekedi yagiye kwivuza diske z'umugongo mu gihe arandi makuru avuga ko yaba aragiye kwivuza umutima. Na makuru yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Pelo Luara wemeza ko Tshisekedi yageze mu bitaro bya Saint Elizabeth Buruseli mu minsi nishize. Uyu munyamakuru yavuze ko Perezida wa Kongo arembejwe n'umutima ndetse ko ashobora no kubagwa. Tshisekedi yaherukaga mu bitaro byo mu Bubiligi mu kwezi kwa 4 kwa 2024. Icyo gihe byemejwe na Presidansi ya Kongo nyuma y'iminsi hibazwa irengero rye. Naho mu gihugu cy'u Burundi urwego rw'iperereza rurashinjwa gushimutira umugenzi ku kibuga cy'indege. Mu Burundi hari umuryango utabariza umwe mu bo bavuga ko washimuswe ubwo yageraga i Bujumbura avuye mu gihugu cya Kenya. Baravuga ko hashize ibyumweru 2 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye hashimutiwe mwene wabo kugeza n'ubu bataramenya icyo yazize. Uyu mugabo ngo yaragarutse mu Burundi avuye muri Kenya. Umuryango we urasaba ko bamenyeshwa afungiwe ndetse n'impamvu yafashwe. Uyu muryango uvuga ko washimuswe yitwa Jean Rwanda Cyayisaba watawe muri yombi ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki 18 z'ukwezi kwa 7 2024 ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura avuye muri Kenya. Jean Rwanda yafatiwe ku kibuga cy'indege ahagana saa 4:25.
abagiye kumwakira ku kibuga cy'indege ngo ntibamubonye ariko bagahamya ko yari yabahamagaye babwira ko yamaze kuhagera ava mu ndege. Kugeza uyu munsi ngo telefone igendanwa ntishobora gucamo. Uyu muryango uvuga ko babaririje hose mu mazu atandukanye ya Bujumbura ariko ntibamubona. Harakekwa rero ko yaba yarafashwe n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza nubwo ubutegetsi ntacyo burabivugaho. Igihugu cya Kenya cyo cyatangaje ko umuntu wa mbere yanduye indwara y'ubushita bw'inkende. Kenya yemeje ko umuntu wa mbere yanduye indwara y'ubushita bw'inkende yabonetse mu gace k'amajyepfo ashyira uburasirazuba ku mupaka na Tanzania. Iyi virusi yabonetse mu muntu wakoraga urugendo ava muri Uganda ajya mu Rwanda anyuze muri Kenya. Minisiteri y'ubuzima ya Kenya ivuga ko ingendo nyinshi z'abaturage hagati ya Kenya n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'uburasirazuba ziteje ibyago bikomeye ku ikwirakwira ry'iyi ndwara mu karere. Hari impungenge zikomeje kwiyongera ku ikwirakwira muri Afurika y'uburasirazuba ry'ubwoko bushya bwica bw'iyi virusi. Abarwayi b'ubushita bw'inkende banagaragaye mu bihugu by'u Rwanda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Central Africa. Ubu bushita bw'inkende buzwi nka Mpox bwahoze buzwi nka Monkeypox. Ni indwara iterwa na virusi ya Monkeypox. Yandurira ku gukorakoranaho n'uwayanduye. Ishobora no kwandurira mu bitonyanga bito cyane byo mu buhumekero. Ibimenyetso byayo birimo nko gusesa ibiheri ku mubiri, kugira ibisebe mu kanwa ndetse no ku myanya ndangagitsina. Ubusanzwe ikira nta kibazo mu byumweru biri hagati ya 2 na 4. Nyamara ariko abo yakariye bisaba ko bahabwa ubuvuzi bwihariye. Naho mu gihugu cya Maroc umwami yahaye imbabazi abasaga 2400 barimo abanyamakuru bakunda kumwibasira. Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yababariye abanyamakuru Taufik n'undi witwa Omar Radi ndetse na Sulaiman Laisuni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungo 2476 zari zarakatiwe nk'uko byemezwa n'ubutegetsi. Ibi bibaye mu gihe umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc ari kwizihiza imyaka 25 amaze ku ngoma. Itegeko nshinga rya Maroc riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru ku rwego rw'igihugu. Aba banyamakuru batatu bari mu bababariwe bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi bw'uyu mwami nk'uko inkuru y'ijwi rya Amerika ibivuga. Bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politiki. Taufik wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 y'igifungo. Omar Radi na Sulaiman Laisuni umwe akatirwa 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi bantu 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuheza nguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera. Korea ya Ruguru ngo yiteguye kongera kuganira na Amerika iby'intwaro kirimbuzi Trump natsinda amatora. Korea ya Ruguru irashaka gufungura ibiganiro ku ntwaro za kirimbuzi na Amerika mu gihe Donald Trump yakongera gutorerwa kuba perezida kandi akaba arimo gukora ku ngamba nshya zo kuganira nk'uko umudiplomate mukuru wa Korea ya Ruguru uherutse guhungira muri Korea y'Epfo yabitangarije Reuters. Guhunga kwa Lee Il-yu aturutse muri Cuba byatangajwe mu makuru ku isi yose mu kwezi gushize. Yabaye umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Korea ya Ruguru werekeje mu majyepfo kuva mu 2016. Mu kiganiro cye cya mbere yagiranye n'itangazamakuru mpuzamahanga, Lee yavuze ko Korea ya Ruguru yashyize Uburusiya, Amerika n'Ubuyapani nk'abafatanyabikorwa bibanze muri politiki y'ububanyi n'amahanga muri uyu mwaka ndetse na nyuma yawo. Lee yavuze ko mu gihe Korea ya Ruguru ikomeje gushimangira umubano n'Uburusiya, Pyongyang yifuza kongera kuvugurura imishyikirano ku ntwaro za kirimbuzi niba Trump wagerageje kwegera mu buryo bwa diplomasi Korea ya Ruguru kurusha abandi bose bayoboye Amerika muri manda ye atsinze amatora mu kwezi kwa 11. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yo muri Korea ya Ruguru ndetse na Amerika niyo dusorejeho amakuru ari kugarukwaho. Ngendi Jean de Dieu Kanijabo ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye, ndabararikira gukomeza kureba n'ibindi biganiro kuri uru rubuga. Bye.